Well, Mwe Read lemniselipan ingain Paing Kosrae ma ito we got jungle to sing here. The metiki manakewa got ingain a spell and kaksakin got flat lash, katla leprem, katalise, katla Jacob. A cat sima in control ke manakewa. Masimet kan Paing kom lemniselipan wanak na staff can level lomngat. Tigin Trescal, tuwan na siyumpe, Paing kompe, siya uluman. Kaksakin kat, and we come kaksakin kat ke pelche. Aglamalap, alengan ng taga wikom kiltu singe, sud besisin sige kastan kat, kate mutawaek na fast na met, lila siya si mayo taga wikat yang, apangala kalendari la, tamtay kendi kom astari, glamalap kata kalin kom, Tuwa kenye. ana fakla lam silipanan, tuwa na siyum, mwedin siya ulasan kayo, ayepe, the finen sentex pange, lam silipan, Tuwa talpe, sentex mangan tigin. okay, glamalap, tamdal talpe, Kenye Columbus, Georgia. alright, tamtay kendi lar Columbus. Kaya kada ko lang din wiowos misenge ke malutut siya ma kadel inspire na siya lam silipanan kay garigat kem singe kadel ars Mesopotamia ars ke Orekma saptait kor fas do nage singolan kors. Agat kaksakin kat ke kamala siya na search kadin kain to kakilen sa singe kadin si feedback to kain ke kaspailal kaswalal shuaslal ingan to kakashikat. Kada sang sko ngayon tawak o nawiyam dan in church ke makatantayang na kaya nakadeta ko me ingan akiye fast na met na ke mamamkat finjak na kaya aklamalap jinkat kate me usye unsukonge ingain mutawaek len lasha unsukonge mapenarun siya ulal mayakek sin siya ulal tamle lasa na atalik sinatal nge ngama ingain usye ben kaya be mamakatash kaya masimate videl puraki finjakkenen aksafiela liksinatal nge aksafiela katkalem kekel siya Solomon araun sugo mai de konge inkain kashikat be along si me o yesinge father son relationship singe kashikat ke otash ke okay kung bedam that bits OC please share, click like. Sing it louder. I believe in Trinity. Take the story resurrection. I be born to the God of God. Again, God is my Savior. God is my Father. Jesus is
to the God of wrath. One more louder. God is my Savior. God is my Father, Jesus is my Savior, Holy Spirit is my God. I believe in Trinity, Satan as the rejection. I've been born to the God of wrath. One more time, last one. God is my Father, Jesus is my Savior, Holy Spirit is my God. I believe in Trinity, Satan as the rejection. I've been born to the God of wrath. Thank you, thank you, thank you. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. kaksakin ke kan di pelawan su goma da kasel tamlalasan edalik sinatal nge amo ko sita ke malutut ke wiksinge ke front load chima lemseli panel da ka kagat ke mande la masima David the anin art lala igan masaila temple se eden aksafila tapa Solomon laksafila o yese bena ma Joshua ilaksafila ma Moses el ramteka bagat kalim ke talignin gat ni ujak nan vel kenen nara kosli phelabe bel pas lemseli panel tram gun na sel si fenala taligmu sina nge kenar el das Orekma vlog de el skepelen kain person magat akfashing na sel en tankiel ay ben lom si ka nga fin chakin mo dalig gulo na da snge in kain me akilen be matarang in kain mo safan chalie in kain matakin gasan god in kain gashalos pe ke shawlalosa na panang ara kemalutut ma da ka nge pasir pera mga si video singan gandi nga kaksakin ko na kayo papa ma me dalig na de listiki en Oasr in kain tafela ma legacy lowos magos from dekan bangen kalmen faklo akena kalemiela nga impressed na page nga di oyesima likiyac damle lasan with lexinata nge nga lalfungi mo aspe video saya mo akalemi pe relationship singe ke was ke wasaya na man we go spine mit matagang alam si pan na vlogun ko men nag screen na shot labi singan nga gadis ko nge in kan dia mo chiba mit patagang nak na skasho ngan kain unak ngan transition level lang Kaya gulo malap tigin gulo ke on scoral tamlalasan with sinatal nga le kaksakin sinatal nga ke father figure, son figure relationship singan gatagal le ke me introduction ke front load chigat lige mante Mount Rushmore singan papa singan tawa project singan tiksinatan ngan taga aksafela David Solomon ay na bit siya na wuwo siya pa tamal siya wiyas ng likiyac na wipe me ein lom siya ka pa na ngayon na pa na relationship siya na papa force talik force mars wikat kapel siya na nas katala liya wala na langgat na ke me unso ko papa siya tlik siya tagan naon na siya pangan ya ko asan kum gulang malap na nakilin kum
Lumalap ke Arsluman. Sheprina Carson. Tuwa kaksakin kat ke mulas kayo. Tiki nga mo pangan Federal way. Trump kine. Federal way to katsonule Sacramento ke. Wow. Chipela. Wow. Tamtal kimi look tuwo. Asheville. Sisak look. Siben of Lokle. Central Texas pangan yaiko. Wanam de longya Federal way. Tamtal nekimi elarsi kuwam. Afatinangan. Tamlay Ringston na enough to open assume katulad ng mga Asheville, North Carolina. Nepet Thompson, Alabama. Tuwo, Paing kumdal na kayo wakulo kaksakin siya flat na kulo malap. At tamlay talpe. Tuwo, kulo kaksakin kat flat na kayo mulas na kayo. Central Texas. Na Cape na Kenya Charlie pangan. Kulo malap ke Molwo, Columbus, Georgia. Na muchi bat fana si ba tagangan tingin Kenlak Johnny Boy Harsh Conyers, Georgia. Kulo malap tingin Karsluman. Long last penajal tiginis. Kulo malap. Tingin amo pangan matematika na na kadin usod confess na gawunan. Finko. Lumalap. Kulo malap Nagivakluman. Man, wala linak. Kalemilaban Srui lars, kaksakin kat kay mo lowos kayo, mo lars kayo. Kikat kain mano to guys feedback mtang na ke kastagil tu singe. Onso ko nga usi shukya olem yak special pamlalasan damtay yaiko nakna swikat ke nakadefa mtawek sek ko nage makat mtang na ke.
kaksakin kahat ke tu sa se si maka utyak na genge ena ke kape makat papalesi na sishkat kain utyak na kisilin sa se an kaksakin kahat ke was wikat siyang matmatayang na ke multima ash kiltu singin na sishkewa metiga de fast med me faxi luo bakfatodo metiga siyang ke malutudain ma safla lutia na kastan kat pakatusoma the announcement bayangan na misilipan kainangan at kain farangan Right, bangan ini na yung bangan. Order of service nga likiyac siya. Announcement worship nga som kastan kat kalinus som kulang malap. well now having said that let me still liban by kashikat ke malutu chema ashim dashne kadelash Mesopotamia ashke Orekma saptait kosh fastion gisngalon kosh naknas wikat ke the metigat fast me dangan kain akollah met luoma kashikat pel nagawain yakon nge amda sang wala lemis te lipan ko finne tigin mekelini kesta tagani lasha talan makadel sang na sielos ke pasana wo ba confirmation at the kabe siya tigin gang laknge an kaksakin kat ngawabe na kom kimtawa ken tagani akat akkalemi pe na ke onsukoma tamlas and daliksinatal nge yakla ngake nurture ngake emphasize father-son relationship singila yok na pwesbe ekingali los tagani oana Bible of Akbar, raise up a child in the way of the Lord, and it will have no sorrow. Na ba naging ali video siya, ale takain akademia na sik kima mga fototoda ke. Siya kat kan mutawaek na misingi, mutawaek na liyan na kayo mat fototoda ke, banga wala nalan ka ata. Bangan masing lang siya akademia metak, tamnal lustan ba kasi kati kaya, kaya on ka, mwet pema ko sa akin ki video magatridekin nga. Kastan God disseminated kagat kain faculty keon kaget deeds makatara in akademia ke righteous living lasha. Na banangara alayok engan laki ngali met kulacnsap lan gat nge kata ngalal figi mo katikan show mo yen ko sa aspe inshwashik and makosashwan da private ke met wiasha. Na banangara corporate
me ora simat kan tagani somnirin kat ke alulasha geon ka proy makosara be ingal si wosa in gasha mama sikyak mama katashke anek sinapain be me matlash mo jak nge kaya nga kalemi begel nemeko el el sie kaya kaksakin gat ke mama kadel esang benasil wala ba kem wel mas ba kem wala lustaga pe we na kia ke church start finen Washington mga te simla ke newspaper ka kainin mama nakalamin sin generation sa se mata kamisingi tala na yok madan belo specurik masingi emet pesai na bana ngaro ke lena le kaya ale yok shibe ka di nakalemi globan sil tamdal benida ki kumdal yelang we bedali kuyash kan kaywa yelang na meko kain Orekma nga tepe shik papena o yenga gat fagi ki kastan gat ako wos akfashi mange pe kasi makoswa lange digin keng lak ale kasha pe mit kulacnsap kas kalangin edify sisin si katliye pe ta kaluman kulun shell mesis kulo malap ke ta kaluman alang sini silong kaksikin gat ke ta kaluman should be na faklu na shum damdalyay ko tamlalasan siya wan kaywa the federal way, dan dahil si Prina Carson, ang belas na siya Tamil Carson, babatikin Steven, kalan kaywa, kusak kay kawos. Katsumbene Guam, naralkimie, Chayluk, dan dahil klamalap, katakilin ta kaluman, benganalin be, ayebe kum tamlil Ringston nena, tuwapen na siya, manikin la me, Walf kalum da shakta masima yoko pa taga na irin kada pa yok shipea wal nge mana na finvela klamalap na pedo si Thompson dam dahil klamalap kita kaluman katakilin kumbe we ko somni sentex na irum dam dahil dalbe wal becker yepe dam dahil kenye Charlie ngamo pange kata mitma repasek pasha we kum yang pe mau chak nge Tamdar Srui sima vinen sentex kulomalap ki yorek inis pepel lowos kalom in supportak pe wefak lowos nge. Announcement si luama siya ba lenlan na ba samang na ba na nga weekend siya nge eleman kafufu kadashi na sima lang si fakki Mother's Day ba kan pel siya nge na meeting lan church ma samsam kun me katerela kaywa Mother's Day Father's Day ta ganina kat ka orek finan ko siya ka no yengen tarak ta kadak fosyak talik na tas finan yeno when lensi orek lana nagimasi fin katerela Mother's Day Father's Day church to ni rela ki pelsi fanda dikna tas ke flock na gilutu data teacher nga oh by the way how was your Mother's Day o kung mo me katerela pe Father's Day dari kanin mga kanin dak fosyak etalik na da siya. Na ba na nga kain mga da sikyak ke meeting lan eta with church nge katkala masi nge nakinalang sila siya. Ash pe si barak wagi kay si lane. Narakat da call at call mama and wang schedule sikat praileke. Aki ka ti na ke mama isang kulmulan mo ito. Bata pange mama ka din ang loyang na kaya. Yung asam ki patinge alang si Beurela special. But sinasin sien nema alepas pedalik na tela ma karngin pedalik daga enda finen gusay belloes el daga finen lanay mawiyak patlik singen tamdal frulain an pain kom tamdal sinilak flat tibelin lalaki victoria alang si kaksakin kat kikos chetui in continue o yesima nalusaliti ko was in kain tabulation in the falatalik talik nato Banang alang si Beck kay gos na kaywa maash mayen kat mutawaek sekwe kam tawek falan ke weekend in Mother's Day pange pa na pange masi maurekle pa week nge nagikat call at kalma ke shipen convenient ka inconvenient la shivena pange katamay na nawayak si schedule line mo teorela force ke kanin kui kanin ke masi fan na having said that let me siliban may arch level lang yan magumkain karagat ka announcement ko may ashiru matigat fast na met nagi mamakada inspiring art luman ni kashikatan living cash na nga
akollah ka din kapag Kaya global lab ke pelo, we combine fa global lab ke cash na uma to ke mutlashna ni na kai ka kaisi cashin Paing we cashin na kai ka eni na pai o yesingan yokliki no kai wa bena proilan na kai amo kum akai tari len na lap lu kum akalingan tangal lafing mo we can sing by my Sacramento mutlashing we are my Aw, Tony yeah gashe in Sacramento aklat sabi, ganyak lungul mapalalan nga right nagipa na Paing dawian. Aw, ata we always Dallas ke January in fact yeah announcement ngore ke January kadash ke May in announcement ato ke Dallas ke January in fact mo ito in some no a long way aspe mo Seattle so mo no lulo ito ko kain mangen the broilashin we akflet o ye may ketton sin metlash Sacramento ni ke long ul kadash pang fa ngen tikin pa yan lungul. Aw, right ngamoy panangan klokak chicken gat ke penla looking forward to lumalap. din long gas mode Well, mutawaek sekwa nagibangi. Well, katsum mutawaek lars sekwa takay ni lars at ikunon sugo ngay kumnak na skari kat kes proe at fast na mit. right right wana akalimia nge nas posreke to go galim to sakta nas we got peno en kumars one broy ke mona ke ka tili to ka tai la ka tili to mona ke wen in kat amnishin chip man eli to tai in a lasha pai akfonye la e fin shakshin ka na ke wen in getting it more so wen she kan fen moli katla ka denin shan Jesus Christ with that said got some kaksakin broige belchinge and nasket broy wangen got mold wanagum got chifan na lars got like Abraham Isaac Jacob got lan mit na gayo got chima sham narela managawin ka sa felatin managawa arshinium agum ko nene managawa in bone kum got omniscience kum meta managawa kum omnipresence kum arshin nagawa kum omnipotence kum kaligi managawa lang shikawu lom akkalimiak fin shakshine Luta fin yesomla keshupin kumenina kumita inin lashkashi kat nakayo mit kuluk kat fototole wena cash mo lom akkalimiak rom sapta tol foslong tol kat fototole na ke wolen alom or kat pang na sim ke pelchingin kaksakin kom teshilpe
elimination in a lush, totally lush. God continue to miss the mark. Back of the nyok lom shipe. The kaksakin the tusing agad ng nation. Siyak na manas kewan kayo. O God flatten na kung God matali, God langsi, God pagutin, God sima, kain oana mana kayo ino ilang sila. Wangin mau payuro. Ragat pang nasyong kebel singin no napel na kayo God flatten na. Igaskat lagay siya. Kengan lom awian na naklash. Kaya malan ngon lom gadina lili lang si kawul lom. Maak fascirkle ke shan Jesus Christ met lang lash. Kat kaya malap ta mana ka maak fascirk ke belsinge in fakak. Mapayalom magayin. In fakak pe siwos lom. In fakak peng wolom. Fakak arulom na ke walayan. Makumre like a Old Testament shipe fond like a New Testament. Ganigin langos ko fond na mataga wana kalimik ke son sa tasing lagos foson. Lakas mo lom. Akas makinyagat la. Jesus sifen. El kujak lang na yan may sis kya ngon lom. Lenangol fungangol. Toko yang chetan il tagan chifel. El to puk kya kas mo lom kain. Pel tolo. Akas makinyagat la kadars kya wilderness. Fella sing a fellow lost you when Jesus Christ la kalim. Got arsh. Ke lost shima. Kalim shi fanna. Toko Orekma pangonin got kaishi. Orekma lom got kaishi temple shima. Wulan alom mine nak kalim yego. Fakyak fin fella sing. When kum akalim ke gas molom ke metalom laligos. Fosing laligos na gelong ulo katlaten na. Makunes na kayo met Christian met lalfungi kadin fakak. Proclaim wulan alom gospel lom. Katru malap ke mana kayo katlaten na. Kumitatari enin lash kaishi. Taga pena. Akalim ke belsinge lagat enin na kasalom na sindalik natas. Talik natas na kayo wain kapkapag okala ke kasmolom magayin. Awli na po si Elia kat liye ke belsinge. Ragat proy bagat lik fos natas mugula matayin. Takon Orekma kanolos. Wana kat liye papa siya lik siya on kaksakin kong Paing siya. In real relationship siya nganin. Ala, akyat lik fos natas mugula matayin lik natas. Katinda ka be receptive na kaya kasmolom. Ragat proy bagay na papa force na papa matal kay walas Kosrae ke belching. Tagatin te tuin proy. In fact, kas wala na lom na sindalik natas. Click force natas. Real community of believers, body of Christ shima confinsak na kaya. Katsat na katituy ben proy bagay met kulas na kayo. Ke show shrik show lulap. Kat proy bagay met kulas ke government las ke local, state, national. We been with kulas ke all na kayo las. Tinen Kosrae abroad. Sa kalosya tolyo, fasing alako sinawiyan ng kalas ke malan ngon lumin kat kay si.
mwet kol kat inununa kadin tuku fakak Paing mwet lash na ke mapaylo kat proy kaksakin ko mukat na ito penala mwet lash mutake peli national lalos ke pelching we be mwet lash mamtain manas lalos ke mas kat proy kaksakin ko medala yurum wangan maupe a yurum wangan misha kom tupuk fall na ke life ng lash kai share kat nas kat long proy lash ak machine shares ak taye akketeyac kat kai shi kadin kalim kala yurum wangan maupe yok tikin na kayo kat flat na kat proy ke kat siya shrak nam ta ke sikosok one fella sing show na ke sinful nature sing siya para when na tumdaga il the guy seek to save the laws get the kasimeta inge na kat tang na siya na sak freshing siya kadin flot na rum ke pel sing men lang la shil so me la kalim me la lefloko Leila flok singin ba proud lash ne baba met ko lash na kayo tagaling siya na masyasing kasa ito la kumakain na pa ito flok singin naro na manaskat fled na awi second line siya kadin ngat na ke flok singin every second wangan mayok siya when lem la shikme Oana siete son ya saptago foshinga doli shinga laliko shakalim mi she lalal fungi mo lalal fungi eutakyak nake wola na shi magatli fasha ke mante ke cash mo lum nekyak le temple ke wola na lum shi pakas makinya ko kat flatena wana poli lakalim kat pa temple wola na lum ina lekalem na shin fel loshinga fakulan nga ningat kay shimat lalfungin alle taga fall na kay nga ni shima katli like a one and alone shit we're looking at just a glimpse of it but ngat nage fin traction might like a one na sing like a defa no woman glorified bodies when Jesus Christ mit lang lash or fin track lash lalfungin lash ka wala na lom na skashe kat kay shi tagadin siya na masyasing kasawin pel na kayo kat proy ke mana kayo kaksakin ko kinin Jesus simit lang lash kat proy amen amen tigin kol lulap Lumalap ki price yung Mr. nga we met words ngayon akollah pipeline gan long nutilom makom ako nagalan misingyo kaksakin kat lumalap ki price long manin kan awi nanakla sa pakat fast na met nangaya si unso kongit kunun so kongit kung ganda fast na met ki malutut siya makat ano na insya ako lang na ke matakong aknas katang la unso kongit amakasin siya siyo pa unso kongit
kaksakin katke met wiasma kostiela yakla unsukongen anakirakkalemia kasen unsukongen katkainakelen ki samsiovok met maungen met wiasma tafan melem video singan mga istaki yetari kyak flat finen sangan kata pinbangan center sima lomaluan ako give fean Lostaka ke summer aun ke lendan me chunanon ko siya. Mga me tangalya video singan wibe video siya mga tangalya siya nge. Orekma silan gat nga siya na fashion na misingi. Papuk si mayak kalimiyak kaya misingi. Na kemanda kataka lemistilipan it from low dia malutut siya ma akkalimi kaltiyak na siya ke Sandria ke Bellan Sandri School and Mars Sandri School weyan. Epe me Bellan itawiyan endeavoran. Nara ke kataka akshafela darya katayan ke Monday, Tuesday na ingin na lemistilipan na takal dikat na iplak kaya ba in wailal ka wiowos lipshala meral offense silan malutut siya Nakimalutut nakisendri skula yok na nakipelan dawiya. When nakipelan sendri skula Q&A Orekma kunyaka pangan belin dut indirection Orekma. Nakipelan dawiya ema phone si katefine usum no lo mafin kunokon ngan kain itulyak yang ka akketeyac ginake si lulap si mataka ki sendriana. Na pangan difference ke mayen marit si fun na. Having said that, ngayon si sang pelo na sinwet lutisi lashma kat papa dulo ko naging inge inspire us ke malutisi ma ashmi singe. Mr. Lipan, pelo ngayon akakinasyon. I'm going long, I'm frozen. Malima Mr. Lipan lost connection ki belsinge. Kada tap na kada shi kada de prelas ko ng taban vloglala. Siepe me o ye makatotoy la kaliela pa etakange. Pinraklan vlog ke Finash me computer glitch lal show singe ma ashfinanilo father son be relationship singe katlang sibe arako academico sindi
She was the first one to teach me a never, and the very first one, Lord, to tell me about you. Build my mansion next door to Jesus, and tell the angels I'm coming home. It doesn't matter who lives around me, just hold my passion, sits in my soul. Build my mansion next door to Jesus, and tell the
Tingin ko mute si Jacques. Apat lang ang information ko mute. Oh, saklek. Makinakalim yung mwet talik ma ungan we mabasingan. Ate si penamakat akalim yung father son relationship siya. Nadal pa tiginis Vivian. Milsa mo. Okay. Kaya klamalap ngayon shoot pelo na siya. Kuminvest na mwet pa bataka bigat yangan. Klamalap. Kaya klamalap kulo kaksakin gat ke mo lasha. Wana kalamit ke Paing siya. Kat alle kaksakin gat ke wala na lal mai si ba usi kadin na sil. Ako na in long gas mo lal bro siya inikasla. Kadin inikasla in siya expect to hear from God. Mitiga de fast na meta nga usi pa slide in si ba usi me pacl si makatash ka nga ifin arch met sa si mataga wigat mi singe. Ko siya wigat ke we me mandia faro del gan scan natin machine na sin mit ma siya to sa sim singe wana akalamia nga kadash ke spring koda unidak tolu mo siya yokle na nien bukle pagkadash ka nga lesinak singal siya Solomon il siya temple siya to ke marichingan low chronicle it course fashion ke it course fashion ke it course na special siya it tolu pagkatakde ke monte na me to katlina pa wala na lang God siya matagan kasama soka burnt offering siya we wala na lang nakdal fin temple ka temple siya makisyayak siya Solomon nga na pa pinatakan na siya kemuliti kaya siya patakan na kadin dia wala na lang God lutusing pangan siya pangan me kita siya magdakalan niya kung tuyak read text ke enkomaswan pangan text taga ke fostolu ke met Israel los lie siya o ito kasama akalim siya nakta temple los faksafi na fin falfala alu na sin LEUM GOD kaksakin ke wala na lal lang si kawulal pangan masya nga fak Paing siya siya taga kasama saka burnt offering siya na wala na lang God nakla temple siya. In other words, God ilalin siya wo ke temple, in siya wo ke oya matlik na din God ngan rela na siya. In ko siya temple siya. Na pshala lap nga nito ka kada ukwe na fash ke kay silan. Kading di picture na lap siya mata ka ke wit na phone siya. Nakadusot ma siya ke mante ape. May listening tolu may Paing God. Siya better akyok ke Sunday school lash ke siya. Iplalap tolu mga chamram ko niya pangan. Ipsime da pangan taga ke force siya na ke tolu. Taga lang natin. Taga natin. May tayo pas natin. Pataga ke kita siya mga treaty Paing niya. Ipsiya kluwa pangan. Ilosoro ke siya na iloson kaksakin God ke force akot na ke on course. Na wala nga kalbo ni akalimya ba na mukonsom ni ke mante ya usiya majuti siya nga mag-outline siya nga ako kum na nage Henry na aktolu siya pangan Oral Solomon nakataga nage pedal rhythm siya makatram-tram ko na katash ke Wednesday nga na pangan siya makatef tatyang nage katilash Mesopotamia Mesopotamia Orekma course fos luna ke singalon course if ingom telitas ta Friday sapta siya benangan sapta siya les fos ongol na fon na ke ta iptolu ba ta kengan nga ta ke fos luna ke singalon course litu ting interest ka lat ka ta tongol na ke angal siya na ka wrap up sapta siya ke Friday me angal luna ka lamngaw na siyete siya pangan
long proi lash pang rhythm si mai na gari nash ke in mo lash in pel na ke wa e pang fin sak lash ke akwa mai kek na jel tam na tig interest ka nge ka platform si nge KahsInKol online ministry nga inin li panelin na kaslan ka ding pel na ke wa or ke kek la ma sing nga lengan min ngai tal na pang ma si mai yok shbe met pang ma si mai actually li panen ta sound of loklan lemo kat sound of loklan lemo de one ma fe lagan actually tapan jilash nara kanon week sha ta ko bangan na ngena ga first na ke me Wednesday halin Wednesday larger ko si fe she ma si back kalim ye ka de large Mesopotamia or my course for luna ke singalon course but that's go ushi ma reaching it ready la proila ke na ka na ke akketeyac my work ke. With that being said, I'm not going to say if in ko treaty the na fashion met that ke foslu na ke singalon gost nga ready ben of fosinga na kalamye but told for like the checks Steven ya bay ma met inge fact came Steven el fact met lili e papa on kos porongaya metigi Abraham papa mata de mais el ta so me mata le Aaron Katlan wolacna el shikyang na shell in en Mesopotamia e fat na shell tuyak e fale liki felshum e metlom e som na ke shien shell nga e fa akaliminashum na el som liki felshel shama lan met keltia e matain shiti she pang Aaron tukun papa tamal Abraham amisha kadil sap ilan tako na inen shi ma kos matawe inge kadil tiena sangata shishikipinen inge na shil Abraham in Pelsia tain malal tasakta kadil ta walang mo ele fast sang en inge lal oyabe na shin fulin talik natal in Pelsia kadil orala wala shinge wang talik natal Abraham Paing makadil fak na shil futelom o efamata in shiefel she yen lo se fa met Kosrae elo se fa akketeyac ke luchen ye angfuko tasok nga efa na non ko mai akketeyac o na to elo se illeligi fel shenge ingo e alu na shik in fel shenge na kadil sang na shil Abraham shiye mai akal na ke wala la she pa Kosrae oinge Abraham el Kosrae ay shike elen al kusmatwe ay shike el Kosrae shikap el Kosrae winching el lunatal shamit mata pengpenglan showlar so chef el shin mit mata pengpenglar tamal lal elo sokshil kakaganalla Thailand shia mit kos inen Egypt tasakta katil buelal karanganal ke may ongayana ke wana shil ke soche velu takyak na ye matal Pharaoh tokoshalan Egypt kadil sang oi elanmet na shil na tokosha she elakil ye soche Thailand kafana finen we waye be fin met na ke wa inkal flatland tokosha na shell na lulap si sikyak finen Egypt no fon waye be infel Canaan siya panang kayok lalap na inen boy. Met mata large los dat tia kain konek me mongo. Kesika belong at la arch wheat in an Egypt, el sabela wen natal. Au, papa mata tamer. Ke fash shimit lalos na we. Ke fash siak lo lalosha, so si vel chifena fakalak na sin met lel, oinge tokshay chepel tafa ito ke show lal sosif. Na sosif el sapla na shil shika, papa tamer, e fat na e factel, e la show lalin into kana itchap. Met it no limekos na phone.
Na sikapil ay tulia som na ichap yen maile papa mata tamash misha we. Manalos utakla na shishem a pakpaki ke kalyak shema Ephraim el tamolala shin mwet in shuflal amor. Now with that, wana nga kalamyan nas kat shibasum na kya proe English kaya fito ngon kat in from na shish katin alle me lagal fungi la el bain in from liban el tikka in from ke oyen en kat ngon medal kat proe ke pelchinga all them got flat and lush got long from Stephen el Fakake patriarchs in defenel shifenal ke senatrin kat kalim kela kum equal bel Stephen kengon ngonmo el dule sharon romi madan might calling in Fakak history ka akwaklong oing kat pang na sum ke pelchinge lalal funimo kompadi editi gat ke melututching ikeslang shares isong ya kas molum nang kat kai shi kadinale lutut ke lalfungi wana Stephen kat proike mainge kaksakin kom kenen chi semetlang wash kat proy amen kai kat kilo malap si vilva na kalmuni si feo Kadilar Mesopotamia. Now, I'm not telling you, Saptana Lily Shiban. I'm going to get fat na first luna kissing one gosho. Got Galim get book singing Orekma. Got some the Low Chronicle Oasr. She'd be sham ma. From Gunyake me Kunokan Monday. She'd be from Lochurike Monday. I look to chige Sham Sing Algosha. But Lee Eastrilan Talik nothing got nge me Kunokan. Mutawaek 5:12 Shima Rada Pukton 12 say make ngantaga Fakak Eastrilan talik na din gat ngan. Tako ke me sauce wa mat nanon ko. Root she Samuel, Lu Samuel, me she to ka Lu to ka she chronicle Lu chronicle na Oasr ni Maya Esther. Katli history from kinyak ke from sila Oasr ke me kunokon sige mantingan. Old Testament historical event. Pagkatatagal dito na in the New Testament, Stephen, from kinpe history, Orekma defenel chifena, na ke accusation ka charges may takyang na silingan. Nakatita puklan Orekma, bangan Israelan church. Katramram kan sauce wanikel Esther ban Israelan Old Testament lan talik na din gat ngan. Evin gat kita Israelan me church pa ke puksing. Na katagali matawagen puksingan na shakpena may chima lugal shumsum na si gospel lan luga pal tagak yok ke benang. Ina yung pangen tataf ke puklal gospel Luke penapatagarala me East Fisherland Church ngan. Katli akwok si may keklay mate ngan takata na Jesus pasam from kinyak ngan tawa el sang Great Commission el sang pe o yesin na sin mwet sap ngan elosin te somligien Jerusalem na ni kay takyang me comforter kay takyang paraclete ngan. Pakat ngon madal. Katliela tukun la nangaw simle ke puko
Len singal to ko rela len lam ngaw na phone na si sel sokak som na lang ngon lan kat wai tui nakla matamalut ngan nakade aske sapta lu ke rekla church ngon lan kat patati na sin mat sap ngan elos mta preach gospel singan tawa Jerusalem na pangano ye si machijel fat na selo siya ni met kum del som ni na Jerusalem na au show kif sin pangon lan kat. Now from there, like Jerusalem, some na Judea, some na Samaria, and some na the end of the world. In fact, Paing kel Jesus Christ, Paing ke fact la pangamodin ganigin mo. Nakati la me sapta on course eusi context silas na ke matan sapta course magata akketeyac fos luni ke singalon course nga. Kading kalam kira ngon ngan pe pana paus me mwet ngan in kulacnsap singan alle ars mwet tuyak line all speker pel singan dan sumna ke context singan akalam ye ke fos alikos na ke fos singal mekos so silal stevingan na metiki bena so silal stevingan tar masisikiak maslon mwet me choose Hellenistic, we might choose ma Christian Jews ngan. Wana nash anik ni les na ke may kasho na silo siya widows mataga ke te mata Jerusalem taga na Jerusalem na ke akketeyac ngan mata we comparing na ke may Jews mamta finan Jerusalem ngan nash anik ni na ke may kasho ngan ni kol mwet ngan widows ngan naro mwet sap singan lungan walang mwet sap sa siya Matthias elosrela mo elosin sila la may ditkos inkaringin oye singan na may ditkos ngan pataga solda na Stephen elwisia na aspura kaset talin sila la mwet ma oisin mwet silba mwet ma sisistak yang online God pinor kulacnsap singan nakadata ka capacity prerequisite ngan nage defending ka elay tuyak defend sin senatory nga taka nage kikiap charges may tak yang fakya kuluk may el tena lalfungi God el tena lalfungi masapal Moses el tena el blaspheming God blaspheming me Moses masapal Moses na silba temple na pangan ma charges may tak yang nasil Stephen nga tamiti ka takay kuya katsum di prerequisite sima elosin sila ko sila la ikos may in maslo siya akketeyac mo yok ngan mata yoro alignment mo feel of the Holy Spirit na silba alignment mo wisdom nakatfasang kunelos Orekma ba me in managing me logistically supplies matagal na ke kafain mungungan na sin mat na kay wine evenly distributed met mayena in karangin mangan ena and sisla ke me ngon alignment met prerequisite ewan ang bangan tigin belching met nga ne karangin mangan me sibe akalam me sisla ke ngon alignment met if not God kada sang na phone pel lash na ke proy effective cash pangan makulen also apostles singa lungan dan focus na ke me in effective cash lan ga na me proy now with that being said kataga na ke me oye si may show Stephen el we show lila akalimia kalikalim shuleyak la Stephen siya may siya yok la lalfungin la sisis la ke ngon madal Syak na mutawaek church apang darshi ke saptaon kos sapta se sapta lu ngon lan kat patati met ngan tak fashalik in Jerusalem tak ke Jerusalem Israel church apam da she key character matagal na ke fashalik lan gospel singan pa Stephen me arsingan el me el sisis la ke ngon alignment met
Na sakta na church, sakta na Tafian church patakani soon 1852 Kosrae. Yes, you get nga lako sumla. Pura kasi chingan pa me sisis la kaya nga lanmat mwet. Panga kulacnsap singa. Now with that being said, kada ka na ke show sila Stephen chinga na wang nil na ako dapat na taring show. Manin me el sisis la ako la intifenal. Ngaro katika likiyac siye fos alko shakalan me. Stephen siya mukul siya kadil arulana akin siya uye. As sang kalalap na siya. Elara man paspasin maslun mo ito. Tasok ta ars katamait Lionel Stephen. El sisla kadilin siya uye siya. Tasok ta ars mait Lionel Stephen. Maiting elos mait siya. Mataga Cyrene, Alexandria, North Africa, baka Trump kini. Elos main iwan loling oksib mapang may sukosok la. Evingat liye plan pelching na ke historical context na ke setting up lan me synagogue ngayon pelching in Jerusalem. Mut kaya may actually almost 500 synagogue around. Na enchi ma akketeyac Stephen nga synagogue singa manchin met ma temata Jerusalem met Hellenistic mata Northern Africa minor Asia Minor taga na ke anin synagogue singa pangayenchi ma el araman pangayenchi ma araman la atuyak lanyak nga pang met sikosok la Sayan may tinge arspe may chu siya tagaligi and maan Apani and Cilicia Asia. So Northern Africa, Asia Minor, current Turkey, misenge. May nga taga Jerusalem, uchat na ke me synagogue si mapang me sikosok klasingan. Elos pa me akketeyac Lionel Stephen. Cilicia siya wipe akakain na siya Stephen. Fosingaw lakal miyangay. Tasok tangon matal nakala Stephen ke siya kain lanmet met. Panang wangan met kain top kol. Wangan. Nake kung sisisa ke ngon man kat ngan kung makatay yamangan na sin met. Tako Northern Africa, taga na Asia Minor, arsi Jerusalem ngan na mesaya hinorek na sumo. Pangit alas makulukil. Samte ko ye kikiya, sam kikiya binsang Lionel Stephen. Na taga kalim ke fosingal siya. Oing elos mulang na sin katamit inorek lo kikiya. Inoro lo kikiya kel, in fact, Kotlong tay kaskas Lionel Moses. Charges siya made abang. El blaspheming against Moses. El sisisa ke ngon matal, ke wisdom, el tapok na manakawa na sinmait ngan. Narame, tal kunya main sang Lionel. Charges siya made blaspheming against Moses. Why about God? Charges siya kluo. Blaspheming against Moses, blaspheming against God. Kasi niya parakat nanaklan mo ito, o pe unmet mata e matuti masa. So, inge na, kesben kikiyap in in akollah Stephen ngan, inge na, kine mo, elmo Moses elmo wangen kat silash nga, katale premay siya shake-up, na elta line pe masa. Patako ke ipsye nga readingin nga. Na elo sugilya Stephen, e uselek na ye matan unmet papa flat. So inge na, ke liye lanmet met, liye aksisisang ngan mal ke synagogue singan, inge na utak yakel. Charges ngan fa mame, el blaspheme against Moses, el blaspheme against God, inge na line masa. Na soil utak yak na yun siya, matulful Sanhedrin, council, matignal siya roughly liang o yelan
may choose ngan under the umbrella of Roman Empire. Na elos sugilya Stevin usialat na yematan unmet papafalat elos usie pekatamet inta kikiapin kaskaskel sifac mo pel na kayo wa may chinge el kaskas line pel na kayo wa may chinge kaskas line temple churches as akos. So blaspheme against Moses, blaspheming against God, blaspheming against the law, na blaspheming against temple. Churches akos itak yang line na nila kesben me el sisis na kengon lanmet mo. Offline, mata offline sukya lanmet mo chilal niya. Dahil kanya mga flock na sila. 4 churches. Utak yang el 2 yamatan met niya. Senate train bange me I court si one might choose nga. Composed of Sadducees me mit Pharisees nga. Mit na show lane community nga pa members ke me Senate train siya nga ko, committee siya nga ko, me council siya nga. Katlong el fact pe mo may chinge Jesus ng Nazareth, ilafa kanaus la temple, kolla oyam mata na kayo wasya mata utaka na siya sil Moses ya. So inge na Jesus la tagapin na kaya. Moses God, Masap, temple, Jesus Christ. May na kayo mata involved lan unmet pa falay de los Silya Stevin. Elie la matal na matan siya lupufen. Abangan enchima usiye literary context na kaya fos luon na kaya singalon kos mga kumriti. Inge na el2 yamatan council siya nga. May tangetang diya manan malupufen siya pa. Of course, manil siya sa kaya pangan prerequisite siya. Na ngayon, aleta ko, defend. Charges may takyang na silingan. Blaspheming against Moses, blaspheming against God, blaspheming against the law, blaspheming against the temple. Na ngayon, aleta tulay, defend. Na meles ang defend niya. Elo to la kasmata. El som na Old Testament. Ngayon pa na liye makwaki Jesus elaki na ke me el daga luti met tamalitut ekla met sap ngan elos ten alle loin na ke oyen Old Testament ani ke na Jesus el daga tak luti mangan reference ki na ngin na katash ke Orekma history met ngan daga tak Orekma kun kodi Old Testament na Stephen up to this point ten a les pelj mal tol na ke mang skenan ka sapta on kos na ke kos pange Kalim mo bayan waki met in pangmasma elba first martyr nga pa met faka gospel lang Jesus Christ elba and waki met ke faka pangwalan kel Jesus Christ. So kat metiga zum usi foslu falin nga fosngalan ko right makin issue siya layout in front of me the Sanhedrin kat yan kalim galale le objectively som na kaya. Let's turn these charges against these people. Orekma na Old Testament history mo taki kel Ephraim mataga. Le usye masima objectively catch them. When pang matalang siya. Senate Council siya dal som ni ke puklan Moses dal lang siya na pa oyang. Or charges nga taga locals nga rela charges nga Mendal the Senate and Council can tell less so masaplan Moses. But Stephen, Orekma kin benamang in turn the charges against these people. Asya wala na lim tawag kya. Dagya kya God. Saptalu. Foslu fara. Kalwin niya God. Pelikash. Pelchingal gato. Or the one and the ekla subject siya pangan. Dito ka point siya na meta. Leti Fanny. Ito ka fosingal siya. Ak me. Maridye pa nga. Ito ka fosingal siya.
me inge elos moleng na sin katamwet inorek likiyac ke le fag kotlong el the kaskatlanan Moses away pe God. Kadali tagal ke foslu fara lam ta ke mas mayoki meta tak tifenal. Subject ma yoki meta bakat na letaga fosaklu a Stephen el fag metli le a papa an kosporoing ya metiki eprem papa matatmas el to sum ta le Aaron katlan molen na. El daga tupuk le tifeni katlan molen na sing. Le akollah na shelosla el eta la shekatching. Now with that being said, kada someone who say kadindi o yes mga ko may ask kami sing na ke me kulacnsap siya. Me siya ina na kadin me saka finchak siya mga ko mas kami sing kadin mo na Steven. Me tige tagali akta siya la Steven nga kad sige 2-9 sing sige la force for kama kan ta ke pacl kadin kalam kela. Masika tashkenga we need to be ready. We need to be ready to defend finchak siya at any time. Elail som sisilangan shona elitak yang el tuyam ton sanitary na ngena. Taljana kang. He was ready. He was ready. Malort makinge te malnanga te reasoning lal also typical page taka usi history silal eprem mafaranga in folokening churches lan sanitary ka met makia pa lang flok na sin council sing tan kalam gelna. Ma akwa kitari Pilos mutakia movement ma mutawaek taga ke apostles nge met Christian nge elos lalal fung ye kat bolen na sing na pai taga na ke topic sila kom nge katching na asna Mesopotamia ta mitiget fast na me da wana akal menge samram kinya ke shepi da saptatori fos me singal megos shepi da tolis fos singal megos akal me shi na kun akollah na sin mwet in fact finchak sila mwen. Shepi da saptatori fosingan megos akollah miang. Ako wosin akflache kraisin siowos ak lemyel in mo lowos. Akollah pel na kayo. Into pukate na may siya kef finchak siya anin kowos. Kas Mary ki sa fang mo apologetic. Kas kriga fang mo apology. Ang gina pronounce by the kasingan taga akalemi la speech makum fangan in defense na ke akollah God. Kat matulal nga misyenge kad in la kadin alla akollah prerequisite matakong nga din siya kengon alignment with discernment and be ready when a pita la kalamnget siya pita solution megor in me in defeni mas makat finchakyan panga oye siya mga kuminali kalim katago sila Stephen utak ya kela email siya Talgan nemo wanan lupuven siya pamatal. Mengon sisis la wela kadin siya wosil. Na ipapin na nasikum siya nga. Kapta ka liye la leta kamta ke foslu akalam niya katwola na siya nga. La metiki pa na Abraham daga na Aaron daga na promised land na katal na wela na Mesopotamia. Nara awkward my tago Stephen akketeyac na sin senatrin and let turn the table against them. La mo kat sila lepre ma sikshe bo nga ito pangatago lalal fungin laga aske met nga charge mga blaspheming against them. Na nasik kumusenge ito ka pen na kadina kadina ko la pen na kayo into puk ma ito akulukye oya makataskeng. Lalal fungin si mga kumaskeng. Nang ako may taga pen na ke me atak paga me
Titus siya for siya. Akalam niya masingip. When benagatina ko lang tifani managawa, may kulash. May principles may naganash kaya dali na nalya. Tuku ke may doctrines. Orekma kan biblical doctrines in tifani may luti sa tao, kaksakin sa tao ma tagasonulusa. Ngan riti siya tayo sa sabta chef for siya na kalmyang. En ailan fukya ko kasya falin lalal fungiyak. Elitin she was when ma akwak gitari. Finoinge ela koin akketeyac keme luti paye. Waya pe actual shit afung na lalo selain met luti inge. Na vinga tie ma pite la kalmyang. Katina ko lang tifani masinge fintraksila singe na. Tagal na kaya mas matay ta sila kalmyang na sin elders leaders ke church mange. Tagal na si commission ito na pa na Stephen Eller akollah in penna ka akollah Orekma kin kaslan ka biblical doctrines in tifani ma likiyac ma sonolos ngan. Na mas nga la kalim ke tayo da siya for siya singa akalim me finoinge ela koin akketeyac keme luti paye. Waya pa actual siya tafong le lalos silain may litu inge. Paing apology ko apology si saklo. Paing defend si may nagaling tuyak wena Stephen. Orekma kin kastan ka din topuk. Mata ko church siya may dapakat. Forget my last thing. Mo wine catching. Fact mo Moses il wangin pe. Masabot tepen na. Temple ay tepen na lalfung. Narelata ko tifani masma eleta mo enen na kay mit. Patako ke foslungen. Na we siya pite sapta tolu foslungen makers we tayo sapta siya fosya kating kalam kela mga ito ka enen ang kasya ka mitfaka kastan ka musinya. Kadin Orekma kan doctrinal biblical based doctrines ke Bible in tifani makatlalal fungite actual shiliti makat mo ito matina fashfal na ka kukulan God. With that said, katagal na ka foslu akalam yang Stephen in fact may lili papaan. Na wala ka dakalam mo may lili nga may choose nga katagal may nga taga na Jerusalem na kaya likiyac finan me Jerusalem belchingan. Talu kwek pa na Stephen ne ke me council ne lin enchingen chamber singen. Na electricity dal matlili kaya choose ngan tutakle. Na papa matlili papaan ngan pa leaders pa councilmen ngan. What kaya mamatit ngaw +1 ito 71 machima current in charge ngan plus 70 members. Na may ngan tula we may senatrin dahil kuos puro ngayon. Metiki Ephraim papa mata tumash el tasome mata le Aaron. Kat pula na el shikyang na shil inen Mesopotamia. Na wana nga kalami piyanya el taka objectively doctrinally akollah tifani oye lashkang el tinana mukuigu el tinana shamtram al taka le Orekma kin ma wait nge catch their mind man yokshbe na shelos me katale premisik shake up yok na shelos Moses masap temple wait nge pangmaylos alil langshi of rokyag yang na shil Stephen mo el tena mataki akwaklan God el somnigi akwaklan Moses masap ngan el pleasure pa temple na pat churches ngan taka na taka electricity masimit ngan Orekma kin masima etaka kat samsam kin yok kakataw pa ke mantea we be me tuste kom
kunokon na ke mante we kunokon na ke tuste siya na pataka ke fosyak lungan kat lan wolen na vingat sum dana etaka na Steven elsom ushe na fon na masim na ke sham longulya ulen som si sham longulya masingen wolen na singen elements ke wolen na singen pataka ke sham longulya na mwet kanyen singen na fon na dalital sham longulya na inge objectively som na ke milos kalim ke uktem som na ke sham longulya in fact at wolen na sima eltaga tifani met katshima kum dal mga plaswing nga ita oyelan katshing lalaw shape na scripture doctrinal biblical doctrines in the book church shemet langan blaspheming against God lalaw rekmakin na scripture taga me the book masingen taga na ke me sham longul ya si pangakalimia sham longul ya akalimia ne kaksakin LEUM GOD kuosli bufen kasraw kaksakan molan alal akollah kaksakan ine wolan al LEUM GOD e pacl yamatan el chamatal el shikmain molan alal pasen LEUM GOD long yak fin golfo e pacl yamatan el chamatal el shikmain wolan alal katli sham na fon so kung ane usin na fon na ma element may makeup masima fakyak ngan kat wolan na sing katrit na tok ka na ke fosha ko ma pasen LEUM GOD long yak pasak kolana e flatlan pasen LEUM GOD akketeyac sitar finne sitar in Lebanon a lot of phenol in Lebanon in social oana ke soko cow force el social oil peta phenol erman in social oana soko cow mukul pasen LEUM GOD arata sharumin charmalik pasen arata en in kusur el osoka en in katesh pasen LEUM GOD osoka kshaka el sokla shana ke wankeneka in cheka elos na kay washamata in temple lal el wowoya ke fact wala na shin God LEUM GOD el LEUM finkof lal el LEUM wana shi to khashani tok mapat LEUM GOD el sang ka na shin matan felshel el akin chuel yelos ke misha kataga na ke fosyak lu Stephen el fact medli papa an osporunga metiki Abraham papa mata tamer el tasom amata le Aaron katlan molena el shikyang na shel in Mesopotamia kat wolena singen baldaga actress ke sham longulya or makin pena in fact la having a blasphemy God if I to from sukong if I to la catching the artna Mesopotamia metiki Abraham papat malam to ne Haran Mesopotamia singen me Euphrates me Tigris in full one singen one creation chitako ancient matron in Felugan pa Mesopotamia singen pa me Greek word na ke Celtia singen na en Celtia Mesopotamia pa enchi pang Oasr katil na sonul Abraham na we fat na shin matuyak sumni ki shawloman na dal tuyak ta el tuy Aaron na Aaron singen pa katil sang Genesis saptash nga lu fashion nga tol el promisilya rala ulela singen riti Genesis nga lu fashion nga tol akalamyang Shikyak singa lu fashion nga tol Aaron akalamye ulela lan kat na sil Abraham
LEUM GOD el fat na sila Ebram, tuyak faligi felshum, Metin kalchin papatumum, a show no ke walum shaye, som no ke shie en mga fa akalimyanasum. Ngay fa som fulin, ngay fa shoot fulin talik, pas na tum, elo siya fa, ma shie matan falala. Ngay akin siya kom, erain inemin Paing. Oinge kom fa, shie main siya wu. Ngay fa akin siya lo siya akin siya kom, tasok ta ngay fa siya nga wulo siya, siya wikom en ngay fa akin chu ye matan fal na kewa game masingan sikiyak gunel ta kaligen ta tu en aaron sikiyak masingan inge na katli ka ta kalita na lei koye pe Stephen no makin mga ikoye ke sap first me go from go ma ka la Abraham el for na wang in ipin any takyang nasil el for in faith in promise magayon takatli la inge na kumkain picture la may ngan siya kai fresh mataga ke fosimit ngan may tol falat el siaksel Steven ya paya mamadinge fact game kum plasming card kum tina aklen Moses kum tina aklen Masab kum tina akflat temple pa fosimit na umle dia na kai fresh na may tol falat chingen pa kisien chegal chisas ke me metal long kor foslam na lit kor elos pa showing Lionel Jesus ke nanan kalingan mawang makuduk kalingan aske metal long kor foslam na lit kor mak singela kor foslam na kai fa shepen na ba sexual Stephen el pa machima en mo ki make ke me lalal fungising ke gospel sing ta vinga tieta na Nine Alliance singen Stephen natagam tak someone history masikya ke Abraham katil na welang na Mesopotamia me pataka ke fos me topic ko sifac na singen katil lashe Mesopotamia katlan wolacna lord magin katlan wolacna singen wolacna singen taka fact no fun na mas mariti ke Samnongolya. Mo ngay to katsing el wolacna el chamno kola la nanak no fun naman ka sa fel. Efo may ngay fa mo nga line katsing mo ngay to katsing na naas na Mesopotamia. Early Abraham. El aki managay wan ka sa fel. El wolacna la ash in ka sa fel. Samnongolya. Church say meta, masimayoki meta, blaspheming against God. Na being apologetic si mga akong taga ke siya sapta tolu, fosingal megor, kasumpen na tayo da sapta si fosya, ganin akollah kanin tifeni malan kata. Katika na ro, evin katash ki condition si makatil sang na si Stephen. Pame prerequisite si matagay ke sila lamay di kors ngan talin me insisis la gangon a wisdom naman sakpan na gospel siya pagatash kyan sakpan na ngon si ma usyal Stephen na pain na nasis pa misingin ke kaksakin siya falilan gospel siya from Jerusalem, Judea, Samaria, to the end of the world. Katikain mo ko mamay ta para masing. Ene na kadil naas pa na ke condition mind friendship na lal Stephen. Sisista kyangon ko wisdom. Ene na kadil factor yamang. Now, with that being said, kadina hindi mas mapita lakalamingan. Siya pita saptatol fosingan mengor. Be ready. Kun explain, defend, fintraksi ko maskengan. Na sumakyok ke siya taitas. Na ngayon na mo ito, di man, wan sak na, elay lita sa katsilas nga, may charges siya nga. Kasi first na may nagkafos tulungan, falya. El fat na shil
tuyak faliki felshum metlum som na ke sien siya nga fa akalaminasyon. Paano siya magkatakalam mo? Ilustagaligyan Mesopotamia in the Chaldeans taga ni Aaron. Belsingan patmalan mi siya. Patmal Abraham mi siya. Nakatil siya pa fast na mit. Tapos ka fosyak tulu siya nga. Ilagata yan na siya mwet nga. Orekma langkat Mesopotamia. Fast na kaya matan fel Canaan. In other words, he knows his doctrines. Stephen Bang. He knows the history ke katsila Abraham. Isaac ke shake mo. He knows he can relate. Manil taga usipa siyam nung ulya. Efo kung tel mga blasphemy katsi mga kulacnsap. Church siya medabal taga tifanelingan. Apologetic. Speech, cash, in Tiffany, mapailan ka. In kanausla, likiyac. You got to be filled with the Holy Spirit, have wisdom, have the charge, in order making doctrines lang God, in Tiffany, makikiyac, sikya. Pange o yes, mind frame si mga kuminanaskya. At yan na taga, sam-sam well magana mo. Kataga itala met Genesis tagang. And hook them up, objectively hook these people up on what they really want to hear. Na yun na kada fast na met, taga na fosia fashion. Katash ka fosto yun na. Fosia fashion, kada nila is trying to turn the table around. Put those charges against them. Ingen I'll chat na setting up his defense. Ngay ta katsing. Di siyang lungulya. Diel namatay Mesopotamia or Abraham. Ushel sang promise simal akyoke ke sapta singal dolu ke channel singal mekor. Katataga kuya pa masing. Singalit kor. Akan may takyang na sil Abraham nga. Efo dal mga nikin katsing efo nga ito sam-sam. Using God's word. Not his reasoning, not his or gas lang God. Biblical doctrines in sang tubuk. Dito sa tago. Churches kikiap moret na silingan. For siya ko sakal niya nga. Nalsom ni ki fel siya malan met keltia matayin siyes in siyes sidi sipang pang Aaron. Tukun papatamal Abraham ami siya kadil sap lantakan na inen siya makus matawing. Promised Land, Jerusalem, Sanatrin. Katram kun, yeah, 1000 maybe 1900. Yeah, 1000 yaw kumap. Stephen el Tula, ke counseling fact, masikya. Pae kung dal mga nikin katsing efo mga nga takan lang na shoes. Nalsom ni kifel siya malan met keltia matayin siya di pang Aaron. Tukun papat mal Abraham ami siya kadil sap ilang taga na inen siya kuwas mata kwenge. Kadil di pang masing afak epinga. Kadil di sang kata shishikipinen inge na siya Abraham in pel siya tayin malal. El som na for on a promise. El din na is physically maulayan na siya. El for na in faith ke promise makatilak akalam na siya. El som na on it. Okay, sabihin lalagfing lang na singkat ngan. Katil the rela el righteous story. El for na well katil fact and fast na well som. El din na itala me ashmit ngan. To may details in my Stephen Elushenga, Abraham 4:4 on promises. Katkan ni level si Malaysia na tingan dito na nalaklan may council gas nga net way ila let tatari. Elito la siya katsing. If I'm done my blaspheme against God of Abraham, I should shake up. If I let that detail
La Abraham el for in palan pelche on promises, not owning nothing. Na titel nga na ilta ka Orekma kin mga inme intifenel. Apologetic. Orekma kin pena istrilan mwet ngan in sang tuku. Ka tifenel liki me accusation ka charges may takyang na silingan. She'd be akalim yung charges ako siya. Blaspheming against God, blaspheming against Moses, blaspheming against me, masap na temple. Nalta kam ta kikuya, meshe likoy nga, kat wala na siya. Nalta ka liye, Orekma lan God through Abraham, el 4-4. Foson ko siya kalimya. Siya sa akin, nganchi ba ridi fosil me ko. Kadel tiya na sang kata shirik ipin en inge na sil Abraham in pelche ta in malal. Ta kadel ta walayang mo ele fa sang en inge lal waya pa na sin filintalik natal. In pelche kadel orela walayla siya inge wayang talik natal Abraham. Wayang talik natal Abraham. El walayang promises, el walk on promises. Umni kat kan samang siba na die principle behind this. Nakamold si mga umaskang. John 3:16, el promise. El ulayla. Los na ka ba sila lalfuni? We're not physically saying anything. Kas mo mataka inspire kat kating liela pa bang Oyalan ka ato. Simle ke taga misha molyak. Proof yaki. El molyak sokat na lang asmet liye simle pautagang. O kata mo ita taga wena kay machimarela charges nga. They want to see it physically. Mo, lalal fuji mga umash ka nga. In what na Abraham. El fashion promises. Walay lalan ka. Fos, on ko sa kalamiyang. Paing makatil fat na sil. Futelo mo fa matayin CFL siya. Yen lo siya fa mwet Kosrae. Elo siya fa akketeyac kelusen yang ang fuko. Nakachiba taga liye istrima Stephen el Shagakin sanctificalingan. Elita kanon Bible nato. Promises siya may takyang naging amarsh kaya sapta. Singal tolu singal megos ngan la mwet lang nga fa som. Chana si singal megos. Singal megos e som nage moton felchin la mega tramrom nga any chap sikiyac ke Israel. Sikiyac ke Israel an talin gan lo som ta sho masing fa mayang fuko da vingat som is 430 years. Elo som ta sho in any chap. Mta enslaved na kik na sil Pharaoh. Na mesikiyac at kalem Moses el som Michel dalla. Great prophet Moses el som Michel dalla itakyang som na Mount Sinai. Itakyang masap singaw ngan. Mesingan ilak matalye. Taylosin mwet tol falatlal. El sanctify el dalla in mwet nation of priests silal. In kulacnsap in fakak wala nalal to the rest of the world. Nakatliye na pa katkan tunching lila elal taga ikuya mga mwet ngayon na in kalem kela katsimat elos moel dinay tangan. Elito. Fidelo mo famatayin CFL siya. Yen lo siya fa mwet Kosrae. Elo siya fa akketeyac kelusen yang fuko. Fosit ko strakta nga fa nanan ka mwet may akketeyac kelosa. Na mato kelosa illa likifel singo alu na sin nasig fel singe. Nakatkan tunching ito lamang 10 plaques. Me malokalok singaw mataytak na sin me matan felicham ngan. Masya singaw la fulfulelos talta kaligian itchap. Won she met we animals ko met anwaki. Make me Kosrae let tiknatin gat ngan make plain chill sang Passover feast akwaki redemptive salvation work siya takyan. So layakam tan me motuana lan mati Israel na kaywangan. Lupufan siya takate Passover. El som na rin matichap ngan muni won she met. Natalos we me animals natalos ngan
Na los taka crosshair Red Sea, army silang Egypt nga nukwete, katil ka na asula ospen na. Pataka ke fosit kos. Stephen ilakda niya na sin senatrin siya nga, liye ma sikya nga. Terfakta nga efa, nanan ka may akketeyac kelosa, na to kelosa illaligi fel siya nga, ingo alu na sik in fel siya, inge. She'd been a fel siya nga. He was standing in the promised land, Jerusalem. Panga masikya ke Istria. Elos tagaligyan Egypt. Kadil kanaus na phone maton felchingan ke akollah kasakruklak ushel dalme ushelos menalin me promised land chingan. Istri phone like a defense from ngai to catching. In other words, that's Stephen. Stephen is trying to say ngai to catching. Ngai to Moses. Machimata ko shelos ngai ta masak ngai. Nakadil ta sang na sila prem siya may akal na kewalay la siya Kosrae la. Manan mars ke chena si sapta singa lit Kosrae la singa. Ta pangan ilita pa akal singa ilita akbukwan kat ngan. Ilita kat sila le prem ay siksik. Ilita akbuk ngan. Ilita doctrines. Ilita Old Testament. Ilita pacl singa. Na siya kung talan ko, long mamit nga rak kinekig nga. Nakatkalam na pala, kinaya kikiyap singan, makeme, makel sisis la keme, ngon, el sisis la keme, ko makatil sang na silus ngan, el topuk ke tops, nako, orat al sok, som si fena kinek mangan, nangin al taga tifen, kalash ke fos al kusla. This table is about to turn. Pattern taga ke fosyangan. El sang akal chingan, kelenak al kurs, oinge premil kursal la aisekel len al kurs matwa, aisekel kursal la sheka bil kursal la wanchinga lunatal, shamit mata peng lan show las o. Tun chingan liye, el daga shuf shinga luo, akalemye me aisek sheka, akalemye descendants ngan, el akalemye patriarchs, mit mata lalos ngan, tagana ke fakak me, ipshafla sige fos al kurs ngan, singa luo, wan singa luo natal ngan. Pangan jimala boss na turn. Ingin den mo a blaspheme against God singa. Katale prem asik shake up. Den mo a blaspheme against me Moses. A blaspheme against the law. A blaspheming against the temple. El set condition ngan ingin ala furo. Usha lo sosif. Take fosia. Then matak furo kan ng churches kan lasin met si fan na may taga nan ka akin fakulok fakmail orakuluk. Agat taga liye shuf singa lungan taga na gel sosif ta na elos pena by kaksakin la sosif. If you got clear na part right chinga taga if you pay no tika taga ke sapta to molit ko katida sosif el me ramoy mo silal kuloy cheka bel wala kuloy ramoy mo silal mo la kol tikshgal shiw yaling wanan ako klan gati tak chang mit nga kalim ke may manga elo siya recheck ye ako kwan God. Para key for siya nga kadin tagala. This is the turn around point in akalimila. Nga te na blaspheming kowos by blaspheming katsinga man. Katsinga akiya. Tari birthright sheet. Takang na siya soja. Del kakaya ka nga labunin niya. As a matter of fact, del kaya pala siya. My animals bunin niya. Para shufsinga lungan akalimila. Ingin na me apologetic. Elingen na let turn mga in floking na sinmat na si fan. Then you can tell. They from kunyak Jesus mo kayo nage yes ke saptay kors nga sipa from kunyak me sin. Grace sin bataga ke sapta sin.
Keshben wolacna lan God, pakotanyok lan God. El furok na sin sanitary nga. Me, mwet ko lalos nga. Satuties we me Pharisees nga. In kalim gala, elos pa blaspheming. As a matter of fact, years earlier, talbunilias, Jesus Christ. Keshben self-righteousness. Na Stephen el daga, di akalam niya na mas ganito foslam nga ulfale, wamal siya. Stephen el fa, siya el ko saruli na likiyac el Lord in siya was, ko was matrangas long kasi, ko was matrangas long kasi singkat me, ko was wipan align ngan matalwan na met matalawos somla. Matagali masingan katindi na paela. Stephen el Orekma na oyan nganin falokin pen oyan ishi taka siumna matsinga lungan shufsinga lungan elos to sokshel ne kakakanalla som fat na silchega mokuswa unilya so se vel sie sin met mata Paing lar etamala lalos elos sokshel kakakanalla Thailand siya may kosi na nicho. Tako pena kapashi pena akwakwan kat matako ke promise ma kadel the fact na siya Abraham siya pel doko siya may kos. Taka chike li oyan Orekma lan mwet ngayla. Elos should know. They should have known God's ways, God's works, God's promises, God's purposes. Machinga lunga singal siya singan without Joseph, elos kakakanal. Sabta tong lichos ke chena si sakalim mi birthright sing. Nakan me met matalo siya da kakakanla. Met sing Joseph. Nakateta kay kuya la Joseph el prefigure siya Jesus Christ pa. Kada ka akketeyac singan tanga ke kading kalim galangi na unta turn or makinisri lan na din God ngan isu ngan daga fakla. Elos to mak ke ben so. Elos sila kakakanala Thailand siya met kosi na nicha. Tafrak to katil wela. Karanganal ke may ongayan nukewa na siya. Ke so siya utakyak na ye matal Pharaoh, tokrala ni chap, kadil tasang oi el ladmet na shil. La tokosha siya el akilya sojef Thailand kafana finan we. Ya waya pe fin met na kaywa inkal fulat lan tokosha. Katuin singan liye oya simaye takanake type simaye takanake Christ nga. Sojef was beloved by his father, so was Jesus. Joseph was liked by his father, just like Jesus. God, Papa lungs God win. Jacob belongs to Joseph. Joseph was sent out by his brethren. Weapon of Jesus Christ. Tamalitut singalungan mat me sap singalungan elosta siya elosta kakakanal. Joseph brethren refused to receive him, so did Jesus Christ. Joseph was sold by his brethren, so was Jesus. Joseph was unjustly accused and condemned, so was Jesus. Joseph was buried in prison, so was Jesus in the tomb of Joseph. Katliye nake fos singal siye. Masinga likiyac tametlal Joseph ngayon flot na en itchap in the liye akollah na God.
Kelus kaganolus langan Oasr na lapsi the likiyac. Fosingel siya kalamina Oasr na lapsi likiyac finanichap no ichap no fon waya be infel kenen. Siya pa nang kauklap na inen mwe. Siya pa nang kauklap na inen mwe. Met madalas ilosta tia kain konak memongo. Agashikap ilong la Oasr wit inanichap. El sapay la buen nata lao. Papa mata tamas. Que faz shimet lalos na we. Que faz shak luo. Lalos so si vil chvena fakalak na shin mwet lel. Oinge toksha ichapel. Ta fa ito ke siyaw lal so shif. Kat ito shamram sugungan. Kagaganyak lel shalalap singan taga. Elos sumis masimet ngan. El taukan la. Me el da flokken ben mani lalos ngan na impact lalos ngan elos som. Die mangan. Shit be flokken in actie was shit pa. El flokken ma el pa so shif. Kat kan leo akwa ushka kwan kat shimle fakla ben ke mangan katil wel so shif. Kat tie ba katil wel steving gem tawken machine. Kat itola chisel fat na shil met sap ngan elosin det som diken Jerusalem. Ne kena itak yang mangan. Nang akong tunsing 2025 ke me ilanit ko sing kat in same me define appointment kat define support chimainan takarun kata pa. Mutlal fungen tu kakel. Karshe ilosin kalim tu tifani akwak mai taka line makati likiyac. Inge na met ngekain kalim nakla. Akwak met matalalos torela sang linal sojif shfenange. Elos tafano rela pen na shil Jesus Christ. Na inge na Stephen el tuya matalos keshupen el tifani el kulacnsap na ke gospel singe. Gospel sima elos unilya Jesus Christ. El molya kelinaktolo. Sometimes you get so if not the capacity turn point sima e follow-nyak na shelos. Kowos mga nikin God. O kowos pa kakan la sosif. Yan ay kasomla kowos wuniye me Jesus Christ Messiah sinama fakya ke Old Testament nang. Nangina tepo turn aralos. Ke fasyak lulalos at sosif el chifena fakalak na shin mwet lel. O inge tokoska ichap el tafa ito ke show lal sosif. Na sosif el sapla na shil cheka papatamal. E fakta elen ele show lal indaga na ichap. Mwet ikon limegos na phone. Na sheka el oaitula som na ichap. Yen ma el papatamal. Yen ma el papamata tamash misha we. Manolo sutok na sheshem a pakpaki ke kalyak shima Ephraim el da molala shin mwet in shuflal amor. Na mekalmen mashingan. Ichap na sheshem. Eda ka kalim da na shikan mwet matalalos ngan utak talikyan ngan in de an ke matan fel shaya in an ke promised land shima katil na kulang na shil Ephraim. Ephraim el molala yan shingan. Da molala shil. Na pangalan si Maya taga kating kalim kala na shikap sisak manalos utak na sheshem a pakpaki ke kalyak shima Ephraim el ta molala shin mwet in shuflal amor. Na ifingat ki etaga kalim ke fosi singalit kors taga na ke fos ikastok nganda na Moses paila taga tifani ngan. Inge na el taga samsam kun chachi shemeta God. Nagatli fosingalit korfale samram kanal Moses. Pangan chart siak lu maletaga tifani. The wangan ke malitishe lash mishing. Etaga me tigin trashkam letaga akketeyac fos tongol na ke angal shie. Nangat flok ke angal lu ke lamngal na ke fredian. The shalalapsi magatli ngenang. Inaki o yeshima katli ke saptana lele shinge. Foson ngol na fon na. Charchis ngan daga
el blaspheming against Moses, el blaspheming against God, el blaspheming against the law, el blaspheming against the temple. Now, churches are yoke out of those four while the actress get for sinning a single on Gorska, for slowing a single on Gorska Takaliming. Cardil na Arna, Mesopotamia. Now, the Academia, Moses, by the Goga Fosigatin and Chekateyac, I'm going to some read it objectively. Eldaga akollah Orekma and Kaslan got in defending apologetic defense speech to defend the gospel of Jesus Christ. Metigal ramangan na me katil na ikwibal dari kengon lan katinel. Ko sisista kengon lan kat. Nangakum taga nam singe. Tana katil ashe Mesopotamia, katil ashe Kosrae, katil ashe Texas, katil ashe Seattle. Kat omnipresent bang. Katil ashe na kayo. Therefore, when kat ngon matal ashe me matalal fung na kayo. Kung fala lipan na lena no, kat ngon matal bay inkongan. Kung matalal fung isim tayo Kosrae, papanangan. Ta kat si makat lale prema siksikap ma siya Stephen el Tiffany fakyak ma el matain kasam tanget ilima na kayo. Kat ngon matal pawikat when nak ntaken puksing Orekma. Katin de somni ken choosing na nike me kat ngon matal. Saptalyo fak mo kat ngon matal waitui. Tukun Jesus el som nan kasaw. Na kat ngon matal singen pe pa na ikwipi mat tamalitut ko mat sap singen lungan takan ni Stephen. Stephen and working, standing at the feet, witnessing mangan na phone na pa, machimay taga, proclaim she be apologetic lalit, faligas saptaya na ke to the rest of this Israel church, Apostle Paul. Orekma usna klan kat na shish, ke kulacnsap sing, katin na ngon lan katin anin kat ke kulacnsap sing. Nakolan God, ethical, mengonan God KahsInKol. Kade when la kalam si mas Stephen itakang na siya wisdom, discernment men lenye, or maging kastan God in Tiffany gospel siya Jesus Christ. And really not about Stephen. Fingom lieta na iltin na siya man masimlanin pacl. Orekma kin masimlanin pacl. Iltin samram ka na, il samram kin Mark Wakitari, mamait ngan kain relate na kaya. Objectively, usyalos minam tawag Tiffany. Okay, church ship, imitapangan. Bakit ka na kaya ngan? Akketeyac. Ilito ako klan God. Elor makin kaslan God. In Tiffany, Nasib kumisinge, wangan maik leke. Ngon God in ingot siye, kai siye, katin taga kulacnsap lol. Wan na masim leke. Genesis ni Revelation. Kadin ti connect ma, kadin ta gawit makin kaslan God. Fakak wala na wal. Kat wala na si bang. Kat kilo malap kaslan mat na kay wan ke Paing matay lan mat na kay wa. In Paing der flok na ron mat Oasr sha. Den ta ga akketeyac ke akketeyac te kaliye bana program lowos. Kilo malap tigin. Saklo Kung guys kumlago ha. Ngan kaksakin kat ke akketeyac na si makatip sila sil lemistalipan nge. Ngamo kawasakilin o yesima nga ke pen kalem siya kita kalasang nge. Lemistalipan il tagay na akketeyac malutut siya ke Orekma saptait ko swastong faslu na kiskalon ko ngen. Na kunokon si bangan na kisenriya. Kalmiyan fakla ka pa. Skingat na liye. Nag-ioye makatarola. Bangi. Makain fakyak lagi. Malutisi nga si Fena. Agi pwede matakara kunokon la siya. Katorala ay masik si Fan na ke. Ara ka tena liye na phone na ma-involve ki oye ma. Ilakalim ye ki Stephen elde siyesin met sap nga el pa met semit ma
Sham kun manan apologies singe. Kalman ba sham Orekma kun doctrine gospel anin kan sang tupuk muetan. Mr. Liban, nagkakataya lumakom sham kun penagela. Ilsis laki lalmet muet engan matal. Nara takaloma kum sanga Mr. Liban nen sham. Kum ke non lan God in work through you, just you being the mouthpiece. Eh? Na ke oya si makat okoku nene inge nganjul ba na folok na ke ashmak na osi we got on go shibang gatako every day. Awala lem Mr. Liban sham we met we asking sham digin makilma sham ne cash singa ta ko ke salal kong. Na kumfin dipsilan ke luti sila lingena la lem Mr. Liban na. Sham kun na katsibe na ma bangole prem nge. Papa na katsima bangun God. Katsima sa pala mo tsap na vinan ko siya. Pala Mr. Lipan. Eh, nangan siya na bang nangan siya na. So, measure na kadin mo, mamay premar ang alam na distant away from what we're doing today. Measure lang. What gives us that picture? Measure lang na. If ako, kateora mo, purak ko ba nag-check na purak itaw siya siya itaw first na mit nge nag father son relationship si mo tanong gimtawek dali kung akademia na ke si defense dal ngen wala akademia nga mo gimtawek in dilo man nga me alias mo sa ka naki katsamnam kin naki tamlasan mataka yaklauna Well, damdal yai kuma na mwet maun makatusinge we mwet mam da praying na God's kingdom is being worked in different ways. Nara kaya kalemi silo ngaya pa siya me defense style Stephen ngayon in fact na sila la ilneta pa na me Jewish patriarch ngayon kalipriyama. Siya taga in Mesopotamia si mga kalimingan. Nara, faklan ba, God has been creatively and sovereignly directing His kingdom. How? Through many different people, in many different places. Nara kat usi un ma yak lenge. Kat taga kipit siya, pasi sara, taga na si kanange, kamamal sara uta siya na gimadarang Kamama mo kulacnsap nga siya kayo na rin sang kasha lalal pong ila siya siya na. Kaya nga liyan na ki luti silong nga bel siya met siya matemalutot siya uta ka nanangayak al tuku. Nga siya nga nankala tanapa ako makalimikim daw akloman. Ilsisis laki me lalmet met engan matal. Na Orekma ako singal ikasya singal tolo ko singal ako siya masamsam kunla nga kung may ta finiliye kat makat metlo songten takat finukyakat lagi kaslan kat kat pikampi apologies makat kan tupuk may ta based on the doctrine eben nagyakalimya ki meto akos fasakos meto akos fasitkos meto akos fasingaul masamas tava ko inge pai premiloric makun insang tupuk critics ngen mamay dahil fact me fact anen line ako klan Moses kakatmangan elos pa kumakalimya elos pa lainan nara ensi matakala si kumit klan sa pa pelikas nga kum accuse mwet wiowos become false witness kaya na si pen katsyangang tot katita siya klama sa to kat witanang siya po ano nga akalimya di Kipem dawa ken tuan nila siya kumakalim yun na ki for fascist mayor Sacramento. Abay kung siyak sige. Okay, so kung tayo premier siyak lang utilya letam tayo kila bakaril bang wala. Das daki utilya si so yaf kasko siya kalakan. In fact, purely with faith ba 2007 nga president daw siya dalo. Nga usmet sumna Sacramento with mato. Wala na kalimila ka tatamtay. Kat
papayin nakatiyale men ashmerat tolu na ng reklewe. Kat vaske mange. Kulukleines ke kainin mga mweta kyusikat bisenge and Sacramento asetawi church we. Makem te sangeng tot tuleka 2007. Ngasum na Kosrae kat payapay nas convoy si som Christmas Kosrae. Tesiesom ngasum pen ausom. Convinli ashtepke and Seattle represented. Aspel malan kata mana wowo walang matakan tula siskom. Na fin makadil inspire king online ka at kum tula kakikayo. Met lilaf gama. Na mela elalawi kalatewi. Sang tota pangan. Naging akademia. Ngate taka inda ka ice cream. Ngate kay nakay kum kilal fung iloman. Makastan kat akalim kitakrin about Steve inil akademia nge. Nara Belgium ay del para food distribution an ba na mistili pa na Pangan. Well, kat kapen distribute mo ke kastan kat misenge. Kat tigina. In make pace kitakrin. Hindi makachiva na kanek. Nara ale pa Masingan. ngak ke chule elo singea. Stephen Proconar Kendora kasainin met ngayon. Aw. Eldal pa era distribution na Orekma pa katarake non-profit ngem singing distribute food nga nageko di kan mange nam singe ka tigina kat kain kite mwet ki kaslan kat fit my sheep with what the word of God Kulong mal. Based on the doctrine. Pangan Based masing on the akimong doctrine. kalin niya. ben pangan masima me leme sexy pite edigin po ta kunila ko nala do you still love me Kyle Finkum lang siya nga, katesip na tikan. Keme, kente, ice cream, agency, kikaslan kat. Katesip na tikan kikaslan kat. O kalasip na tikan kikaslan kat. In mo mer, efine, tamlalipan nilwangan, tamlatres ka nilwangan, tasak takat tuka fin pailang lan kaslan kat. Napanang takala siya, Ngate naman ta, akakay na si church member ang alef todo le ako si kam nitsingal me kos na secondary school. Bakatarang Katta akketeyac malutut, ne kina shafla malutut singan patari. Na siwas mamasin siya kin kastan kat, malakin kastan kat. Moyen, inge na kat fala na nake format, katsum nake routine, katsum nake fong na. Fakla ma, katta ne ma. Katta na masonin matash kita ka. In pasala lips tara kanita la ngayon nan fuck siya pinapay na singkat. Napanang nga di na malutod mga way back fast si Victoria Metlan kata dit kamta akakain. Met mata ka akakain ki malan kata. Met ma na force nine lom siya pata ka ke malan kata mta akakain na. Shikle attention declarate na siya los. Shikle love in siya ula. Or at the kak fusi malan kata. Malan kata is about love. It's about love. Dito ka in rek lawyer ma. Malan kata, malan kat. Parang a fact lang, mising church is being defiled. Politics utyak din church mising Nara, ANC singe. Ilda kati Kosrae matash kilal mit petlasha. Kosrae matash ki masiwas katin fashkeo. Mayne fo ilal fakang nga wala ke ngate wala lera ito nga yale te metsingan ka lo pa muli kumle siya matal ke Jesus Christ mo gefan Tingin ngali mo masyung fangan issue nga yok si may na netresia ki ingen na. Lawan kat kufna ni makalam siya nga mingat me mix ya malan kat na ke makat Tena galing mix na kaya. Para fact mo nikum kusro. Fact ke pa polam dala me nikum kusro. Askatsi ako mwet na ke katsyaye. Translate na ke shuk me tokshalan kat emas waswastal. Kumer of kemas waslan kat kim dake osing sulem dake ofasan kata. How do you do that? How do you do that? Kung si Vena limistilipan, ngat dalila pa si makumot me, si wala prancing ka tani kaya sa maluto, singa na siyuma. If you not Orekma silom siya, kumara of ka. Kumara of ka. How do you do that?
Kakumli lapan due diligence makuminan rai laki mulutut nge. Kamto ka nga mo kalim rai mulutut Fika kalim. Kamso na fakta si magya kalim. Fin kalim kumtantin. Papa na rin fak nge. Bukon ngulon kors pakipapal nata siya nge. Kung hindi na saptay cash. Katikan kun shiki kaslan kata. Expect mo. Kataw kala mo ito. Pangan yan singan. Pangan problem si mo. Yung katolam. Kung mo may luspela. Ano ka din tuwingin na luspela. Kung bislaklak kumsom. Eh. Masing man na sinmat siya. Masin siya kin kaslan kat. Malagan kaslan kat. Ngayt lalila. Silan nga kung may tulay yung tanlem kat. Nga kung tira kat papatumar siya na yung spare tire siya na. Bel na ngayon nila lang ito ka na roll. It's not a spare tire. Nakira revelation nga ikakta na siya ka nga. You know what? Wait a minute. Nga som ke 2007 na vinen Kosrae. 2008 ka church la vinen Seattle. Anay po. Nga som utyak na rin church hall. Wala tal meeting. Mavak na sila tal. Dahil church lang ya, tigin. 2008. Ya siya na to ko. February nga litkos. Pero na kayo nga som na Kosrae. Nga te som tayo ta. Nga som kishipe. Kishipe. Tribellan God. Spelling God. 2007 pa darkest period kay administration lang church finan Kosrae. Let me tell you that. Pagka machin. Darkest time kay akollah finan Kosrae. Pangan pel si matel sinakan la pasta si. Kay kano yan pa na accusation mo reklang. Ato ko. You don't want to know the rest. I can tell you the rest. Nga mo ni ngandi. Napanangara usik conviction na siya. Kung nagamit cash, KahsInKol mo siya nga mga akketeyac nga tiging treskal. Ka-treskal, tama na treskal. Fast namin, akketeyac kung kimakatil rela, shoot na siyuman. Nara, nga siya nga may suppress siya. As na, fiaflay nga masik. Fiaflay nga masik. Oraskuangan, mana yok siya pa nang unakalimiyong. Kesan ju mange kom matafe dem kuileke. Saflay yang akong trenike. Akalambiyal. Sang to siya bangan. Siyang to siya bangan. Ifo mwet ay mo likatle. Naro mwet mapena liye masikyak financiers Washington ang Kung di ka taro Orekma singa ANC tuweni pa pasisik sayan pena mga pepa utay lagi magat proy ke tena wo mataka ke tena wo katasik utle madari ke church kat pepa pena wukuk saya wuklel Panormalan mo ito. pasi sir nga tabak dalong ni dilo mo fo na kung fakmal na mistilipan para samram mal kan tune of wukle Fin kung fak mo, compray na sin katan ikesta na siya na kulola elikesta na siya. Kung ka akalemye, kayo wa malutut siya nga nakataya kaya. Kung ka akataya na fosin kitolo mo, kalta fal. Kung makataya ni kisafla. Min ba nga fak ko? Finas ba't silaklakin sa mo? Kasas. Di ba hilyala ka? Kumangan siya, wala ta kali ngate hilya lang mo tat kaldi di mga altia. Kastan ka tekain folok na yun bisye. Tekain folok na yun bisye. Nake oye ma ngaliye pasi sa nga sham ke manifestation Aba sham ke manifestation na misilipan. Ifa ka tisya sil maligiyak ka singa fresh. Ifa tiknata sa maskat ko flakalye. Inkaile. Mesero. Skakalemila mesero. Ifa kalemil mga likiyac ka singa fowos. Katna pa siyang Orekma kun.
Nukewa masikyak ki master ka ngalien number main fof ka nga na singal silong lu silong wen. Ang di number masikyak na siknge. Kate fakisit kate sta tolu biopsia ke kitni lo. Tolu si bangan Triune. Fakisye ipsimetan esta ipsel akluan ke biopsian fakisak tolu molyak kitni laka. Ke fakfakak tolu siya. Taltalaki mesing Ni Thank you kasi klak. Beka lusia kaya nga mo ye lensingaw ngay kekla kitun lensingaw. Lenaksingaw lang ngay kekla. Ispil la kata na kum kao lensingaw onolong lakos komis we operation Marekan kumuli talait ngaul. Out of pocket. How does that work? Cũng như nằm bằng tolu ít nhau. Cũng như bằng manifestation bằng cũng kắm mà bằng pacl lang siya. Pacl lang siya. Ngepel siya pacl matanin siya man. Piepel siya. Dahil pacl matanin siya. Na baita ka kaya pa siya makalimya. Respond with worship. Sige. Kung hindi respond with worship, kumeme. Kung deny the fact that the Lord has done his deliverance, kung hindi come with worship. Naraki mwet kita ka me share, like, click. Mamak fashiyak nga Kata ka ni advance gospel. Masing 85 masing pa akketeyac niya klemet masing masing task Parang alang simta madal kun elos evokat siya kleda del tonim tawot indutut keltu thankful na neko. Mantin ka siya Henry. Exactly. Na ba na ngaro kimangi kek na si Henry pwapal siya pawalang ngitikin. Na sum weekend na ngayon sum weekend na phone siya magkailam ta kaya siya and like pastas tumuti lom siya kaya ngawi kasi lala Amit worship witness ke lawsuit Mwe Read lalansian butape. Amat tawe ngali. Namsam ke last weekend mange. Wetland kat madaka we witness ne then we wetland ke ma what happened? Di kadeyen siya. Ifokat sum metlo ke mange ne siya fly te we makat tagak siya. Katin na katinutay lang na puwela may atlang siya. Katlang siya malankat. Kakatlang siya fong mo katar malankat. Manan siya lakat na political position siya. Come on, what do you want to do? May napay si kumkiyak fast siya. Napay na nga malutut nga patakang Stephen nesisis na keme lalmet mwet. People of fact mo. Our lack of knowledge will destroy us. Pia knowledge mo siyang kunyak ni pakastan ka ata. Our lack of knowledge will destroy us. Napan ang arali yoksbe na siya ka din daga kimange in long. Ngaya, amistiripan ngayon siya uns ko ngayon nakadak falen ki transition kumin kain akollah kaldi ang akin na usiya ka din may faklak ngayon kain may akay kat video siya nga tanala kaya alam tapos siya nung na pangalang siya mga syukye beki just tawon siya ka. Sama siya nun. Wana. Bange. Well, unso ko nga akalim ilale pos masikyak fin verjing magat poske. There you go.
Well, selipan. Ngayon na siyang kali akin matlas ngayon. Papen na tagap. Matkan sak na longer ngerian pesilom. Well, personal Calvin, kung gulo malap ke kayelom, kung pameton. Ela el likon pang. Kulo kaksakin molar, kulo malap. Well, nan wana tikin na lakalamin ngayon, akin matlas ngayon, wow la. Kulacnsap wiowos ke KahsInKol. Pangan Preston Calvin likiyac kulo. Pesnger right. Tamtal Rose finen the Mr. Calvin Preston last year syntax. Takon na Tamtal Rose kaksakin LEUM God last year Seattle wala tikin treskol. Meeting a fast na metangan usin nesikiyas nge. Ne maklinato siya tuwa kulo kaksakin God ke mular ala fuma lashe ono lulu. Papatata si kulo malap. Flok na Tamtal Rose kulo kaksakin LEUM God. Tingin kum from al taka wow. Kal kulo malap. Confirmation na wo pang kulo malap Tamtal plunge inri amen kulo malap. Tamtal Pet Thompson Alabama plunge large Honolulu. Tamtal Imelda amen tagay Seattle be kulo malap. Ne Rose Lapangan elchit basak amen kulo malap. Tamtal Rina Lifay tuwa kulo kaksakin God ke siepel lain kadin long cash wala nalal kulo malap. Kulo na malap ke shaming cash lan met nagay wakit fashion ke pelchinge. Srui ita tuwa kaksakan al babagat ke wos medliti wo lal ekelen sasya kulo malap kaksakin God. Tamtal Florios Central Texas kulo malap ke pas kulo ke love. Thank you sister. Tamtal Kenya Charlie Finan Columbus Georgia kulo malap. Lines Pelangan kulo Honolulu tikin mekil tulen ne. Elingen la train wala le minister Steven. Kaya sila alfaka. Talas ke training in la. Ako lang som na ke mta cash laluso. Kulo malap cash romantikin. Tamtal Shuyonis Finan Conyers Washington Conyers Georgia sisaklu tuwa kulo kaksakin God ke mular siya ke siepel lensasya inchivil long cash mular ke pelsinge kulo malap tamtal Route Charlie Columbus Georgia kulo tuwa kulo kaksakin God ke managayo.
Tamtal melin Allah fumo tigin prus kumash pena shishkel kulo man lap ke aslo bosan tu kulo kaksin gat ke wolen alal ke ko ilashit ashut na shuwo sin civil pluti ke kas matalal mol kulo man lap Dallas Texas otilanga tu kaksin gat ke wo se ke kas wolen akate long ke len mishing kulo man lap Ambel Srui Seymour, Global Lab, Central Texas, tuwo kaksakin got kalang lan got na shesh kai siya ke karangin yaklal pel na kayo. Yok na kulo na sin got ke met faka karulal. Kulo man lap, alle kasyang na paye. Tigin keng lak Johnny Boy, kulo lipan, tigin treskal ke aru lowos. Nga wilit lut sumtel ke luti lowos. Nga aru na kasy. Kulo man lap, tigin. Malakashi kat na pay tetuin porigash. Tamtal benita Moses tuwa kulo na sinkat ke mo lashkewa ke kat akollah insul pe long kas patal lankat ke siye lensasya. Tarilena preskat ke prenon mo boy kesta tutanga kulo malap tigin me. Tamtal benita lashe oral tigin tres kalma pe sisaklu. Kulun Srelmesh, Kulun Srelmesh, tuwo kaksakin kat ke mo lashkayo. Kulo malap, Tailana, Kanyers, kulo tinterest, Megil. Ah, man. Keng lak, kulo malap ting, keng lak. Yaw, tamda yay ko asan, tuwo penasum, finen Killing Texas. Siprina Carson, finen Seattle be. Tuwo kaksakin kat ke mo lashkayo. Kimie Afade Guam. Tamlay Ringston na finan Asheville, North Carolina. Pet Aussie tuwo Pangum del Gawa, Alabama. Talbe Will Becker, 2 o'clock God finan Central Texas na. As always, tamdal si Wiyasngan, Kenya Eldako, Digya Parpasal, Emmet, Kestalena. Katkulo malap ke Arslan Met Nagawa, Katkulo malap God ke Kas wala nama kosta ka likiyac na kay siya sin siya. Ngayon na. Oh. Talar Houston, Texas. Okay. Kulo malap ke update yan. Kulo tigin. Kulo opet Thompson. Tigin tres kal nga mo pangan met na mo matagal likiya pralos nga belche nga ispe na kalin pa met matagal buigat tena likiya met las na kay Kosrae pe kulo malap na sinkat ke kataga sun belche nga ino na matigin lakal na ino ilang silang kat kataga tafla pa na saptay korsfale ke me fostol ngul na ke angal siya kati lasyan may sisa wasi misi nga las Mesopotamia lasyan may sisa tigin tres kal ngausut pela kung taga rela lum nakatfataga nagke-proin kaliya. Mr. Lipan kate, nipsuna sa kung nakumdari kaliya na ki lalang uman, ngan ko, Kal, kilo malap. na malap. Okay.
Well, got Srui kaksakin kat kagat kasin pelching when I think interest lakalam minge. Kade Russia Prime Sankalia Fashil Clasha. I know you long chilan got the cup a week was to Belch Ben. Rage pelching got give a got place you show no man got kulomal lap. I'm not got broike pelching. O got flat no large got all the shoe kaksakin comb ke gas mo low mat the gashi back ka got kai she. Akkay lal from large. Ke fashil clash kat alle lal from kom na kom we got when akom akalim make a gas mo low. You will never leave nor forsake us. Kom we got kom marshin na kayo. Shangal lo mi kakin pel na kayo. Kat true kaksakin kom ke wala na lo ma tram kinyak ta ke man de ta kana ke aw si somla. Katin alle li wala na lo ma akalim yak fin shakshin. Inu siya na silang fellowship na kayo. Katin na katin is Jesus Christ talan la makuluklas. Makay na Paing kanikin mole. Siya wala na kayo wataka. You're all me. Mana kayo Orekla, you're all. Matala pala yot, la faloko. Kas mole no mataka si back kayo kat kaya Israel antik na din kat ngayon mind taka. Akay kat kaya mole life ng lash. Katin siya faloksing. Kat siya kayo na mainge ka akollah without you. Katin na kom every second o kat flatten na. Fashionly clash ke belching na manas ngon nomin we got kay siya. Paing kat the every step of the way katin siya masyarsin na siya. O kat flatten na careful and fair la. O ya magat liye shikya ke belching Kes makinya kat mason singaw for singaw la kalim. Satan is here to steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. O kat flatten na ela kuluklan na kikiya ishingat la liki protaki kat ke liki enemy lash. Takanin fast na si was. Kadin de double-minded. Kadin narrow-minded. When inke ne cautious kumakum hakalim mikikas molo. Or kat kaksakin kumukat flan na italawan and kat siyayong. Kumukat mol si fan na lash. Nas we got long proy lash. Flocking kat kadin mata na yurong. In bel singe kakemol lash kasi. Kat proy kamana kayo. Kaksakin kum kening Jesus simit lang lash. Amen. Amen.